Rito ra Xikwembu xi le kusuhana ngopfu na lava va vavisekeke timbilu, lava loko va endla xikhongelo xa vo xi tlhavaku xi twa swi tika. Hallelujah. Xikwembu, God is close to the broken hearted. Se ni lava ku vutisa xivutiso, xana ma khaveka endzeni ka ntirho wa Xikwembu na? Xana ma hiteka endzeni ka ntirho wa Xikwembu na? Tanihi vagandzeri va Xikwembu, tanihi vatirheli endlwini ya Xikwembu, u khongela ntsena loko u fika kereke? Va ku hi khongele. My God, are you interceding for the work of God, or you want to be seen? Hallelujah. Amen. Nkombela amen itwala. Amen. Shana hila ku intercedeleni ka ntirho wa Xikwembu kumbe hila ku vonaka na? Ai khongele. Shakatalabaha. My God. Amen. Jesus. I am a soldier. In God intercession. O intercessor. O worshiper. O ashara. Mara eka xikhongelo xa wena a wu le ku veni productive. What kind of prayer are you making? Xikwembu xi twa lava khongelaka hi ku tlhaveka lokukulu, lava va hitekaka swinene va hitekela ntirho wa xona. How many times do you intercede for the work of God? Xana mi intercede loko mi ri kereke ntsena? Ni vulavula hi fasting ya le xikarhi ka vhiki, ya ti-ashara, ya ti-intercessor, ya ti-worshiper. Hambi u ri cleaner endlwini ya Xikwembu, u mutirheli. Hallelujah. Hambi u paka xitulu ndlwini ya Xikwembu, wa tirhela. A ku na loyi swi endlaka. Because we do not have the qualities of being a servant in the house of God. Revelations 2 verse 7. Loyi a nga ni tindleve a yingise leswi moya wu byelaka tikereke. Loyi a hlulaka ndzi ta n'wi pfumelela ku dya mihandzu ya murhi wa vutomi lowu nga eparadayisini eku sasekeni ka Xikwembu. Amen. Ku va Xikwembu xi ta mi nyika mihandzu ya tilo, ku va Xikwembu xi kota ku mi pfulela mi kota ku dya mihandzu lexi nga mi vekela yoho, mi fanekele mi yingisela ku vulavula ka xona etikerekeni. Because God speaks with us masiku hinkwawo. Xikwembu xa vulavula na hina but a yingiseli. Hi tirha ndlwini ya Xikwembu a hi na tindleve, a yingiseli. A yingiseli. Because if we knew and understood what God wants, a hi tava hi ri kule ngopfu. Rito ra Xikwembu a ri tlhela ri nga endlanga ku cinca. Mene ku munhu loyi a nga na rito u kota ku famba hi tindlela ta Xikwembu. Munhu loyi a nga na rito u kota ku famba hi tindlela leti Xikwembu xi n'wi lavaka tona. Kombela mi pfulela Isaiah 55 verse 11. Isaiah 55 verse 11. Ku ta va tano ni rito leri humaka enon'wini wa mina, ri nge vuyeli ka mina ri nga tirhanga nchumu. Ri ta endla ku rhandza ka mina, ri hetisisa ni makungu ya mina. Amen. Meaning ku ri hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi vula ndzeni ka rito ra xona, xi yimele ntsena ku biwa malamala hi famba hi ya tilweni, hi ya ahluriwa hi rito ra xona. A ri tlheleli eka xona ri nga endlangi ku cinca, a ri tlheleli ri nga hetisisanga ntirho wa ro misaveni. Nandza wa Xikwembu, xana u na rito endzeni ka wena? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Xana u famba hi rito ra Xikwembu na? Amen. A hi na rito ra Xikwembu. That is why ni vutise the 9 fruits. It was because I wanted us to understand we do not have the qualities. A hi na rirhandzu ndzeni ka endla Xikwembu, a hi na ku rhula ndzeni ka endla Xikwembu. I swivulavulo left, right and center. We do not have peace. We do not have self-control. Hi ta swi kuma ku ya mahlweni. Luke 13 verse 6 to 8. We do not have the qualities.
We do not have the 9 fruits, but we are ashes. But we are serving in the house of God. Mativa, sometimes kuvana this thing lexi nga xitolovela xa ku loko ku ri ku wa swi tiva ku wehe u mukhongeri lonkulu, as you say, u nghena kerekeni with the pride. A wu xeweti vanhu wo hundza u swi tiva ku loko no n'wi tekela mayiki liya luya va ta wa hinkwavo. Loko ku yime luya ku nga endleki nchumu. Why are we doing that? We do not have the word. Bari lava va nga na vutikukumuxi va fana na moya lowu baka wo hunga wo endle nchumu. Hallelujah. Pride. Ku na pride ndzeni ka tikereke. You will be going ya hala na hala. Ikimela mahlweni na leswi nga mbala swona. Yane. We have pride as Christians. And I like to dyondzisiwa ntiyiso. Hina pride. U swi tiva hi wanda ne ku loko nga ri kona ku fambi nchumu. Kha u vula na u ka loko ni nga ri kona shame, nothing. A ku nge endleki nchumu. Why don't you give others a chance ya ku vona ku ri va ta kota ku endla yini? We do not walk by sight, but we walk by faith. As a person na famba ku ri pfumela namuntlha ku ri loko luya a yimala mahlweni, the heavens will shake. If only you are walking by faith. Mi kumile Luke 13 verse 6 to 8. A engeta a va byela xifaniso a ku munhu un'wana a ri ni murhi wa nkuwa lowu simekiweke ensin'wini ya yena ya vhinyo. A ya lava mihandzu eka wona, kutani a nga yi kumi. Hi loko a ku ka murimi, vona swi endla malembe mambirhi ndzi ri karhi ndzi ta ku ta lava mihandzu enkuweni lowu, kutani ndzi nga yi kumi. Wu tseme. Wu onhela yini misava ntsena xana? Kambe murimi a n'wi hlamula a ku, hosi, wu tshike nan'waka ntsena leswaku ndzi kuma nkarhi wa ku rimela. Ndzi ta wu chela ni tluva, kumbexani haxawa wu ta veka mihandzu. Loko swi nga ri tano u ta wu tsema. Hallelujah. Hosi a yi lava ku tsema nkuwa lowu wu nga endleki mihandzu, because a ku ka wo a ku wu thyakisa misava because a wu na mihandzu. Hallelujah. Kutani murimi luya a wu twela vusiwana a ku, hosi wu nyike nkarhi ndzi ta wu cheleta ni tlhela ni wu fertilizer ku ri wu kota ku va na mihandzu. Hallelujah. A hi cheleti endzeni ka kereke tinyiko ta hi van'wana. A hi cheleti vukreste bya hi. That is why hi fana na nkuwa lowu nga humeseki mihandzu. Hallelujah. A hi na mihandzu because a hi cheleti. U cheleta njhani evukreste bya eku tirheleni ka wena? You need prayer. That's the first thing. A hi na xikhongelo. We don't have a prayer life. Khongela loko u pfuka, khongela God bless our food, khongela xikwembu na tlela. That's the only prayer that you make. Ulwa njhani tinyimpi if you do not have prayer in your life? U hlula njhani if you do not have prayer in your life? That is why nkuwa a wu nga ri na mihandzu, a wu kala mucheleti by that time. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yo maka hi fanekele hi cheleta hi ri vatirheli. U fane wa munhu loyi o hanya ku ndzeni ka xikhongelo. Vusiku na nanhlikani wa khongela. U swi tiva ku titsona, it's not about ku va u pfuke ku ba 12 u nga dyanga. Ku titsona is something that you dedicate yourself to. Swi nga endli leswo swa ku loko u pfuka va ku rhuma edzanini, u ya dzanini u vuya a wu dyanga. U veta ku no, I was fasting. That is not fasting, because your fasting ain't got rito ra Xikwembu.
Fasting yawe a yi nga ri na swikhongelo ndzeni. Fasting yawe a wu nga yi tivisanga Xikwembu loko u ta yi nghena. Hallelujah. Let us not take advantage hi ntirho wa Xikwembu. Hi cheleta njhani nakambe? We need the word of God. A hi na rito ra Xikwembu. Hallelujah. Rito ra Xikwembu mi tiva Genesis 1. Ekusunguleni. Loko Xikwembu xi endla tilo na misava. Hi tiva Psalm 23. Yehova I murisi wa mina. Rito leri hi tshama ku ti byela roho hi leri hi nga ri dyondza ka Sunday school. Am I wrong? Hi leri hi nga ri dyondza ka Sunday school vo tala va hina. Leri ra ku John 1 verse 1. Ekusunguleni a ku ri na rito. Rito a ri ri na Xikwembu. Rito a ri ri Xikwembu. How about the verse leta ta ku loko u ri na to u kota ku ninginikisa makhubi? A hi ti tivi. Hallelujah. A hi ti tivi because we do not have the word. Loko no mbutisa ku John 5 yi vulavula yini mi nga hlamula? John 5. John 5 yi vulavula hi n'wanuna loyi a ri na vuvabyi bya ku ringana 38 years. I spoke about it on Sunday. Neku a tshame tlhelo ka pool ya Bethesda. Leyi a yi fanekele yi findlusiwa. I don't know if I'm right, but it was supposed to be stirred. Kuva munhu loyi a nghena ku ndzena kuma ku horisiwa. Hallelujah. Mara n'wanuna loyi a tsandzeka ku nghena because xiyimo xa a xi tikile. Loko phulu yi findlusiwa a ku nghena van'wana hi xipiti. Loko Yesu a fika a ku ka Yesu a ku Yesu a n'wi vutisa ku xana wa swi lava ku horisiwa na? A ku horisiwa na swi lava mara loko va hakasela phulu liya tsandzeka ku nghena because lava nga na matimba va rhanga va ni rhangela. Yesu a ku ka yena a ku a wu dingi ku nghena ndzeni ka phulu ku va u hola. You only need the word. Hallelujah. Leswi vulaka swa ku you can use that verse ku va u lwa tinyimpi tin'wana. Sometimes so endleka u tikuma u ri ndhawini yin'wana leyi u nga swi koteki na ku fonela mfundhisi. Leyi u nga swi koteki na ku fonela vamhani kumbe vakokwani lava va ku khongelelaka. Leyi u nga swi koteki ku fonela loyi u swi tiva ku loko a khongela swilo swo endleka. U yima u ku xana ni ta endla njhani? Phela lani va ri ku nghena vanhu lava va nga na qualification ya me. Mara me loko ni yisa maphepha va ri maphepha ma endli swona. Hallelujah. Va ri ya shota. U fana na n'wanuna loyi a tshame laya a yimele ku hakasiwa ka phulu. But sometimes u fane u swi tiva ku you only need the name of Jesus ku va u kota ku nghena lava nge u nga qualify ku nghena. Hallelujah. You only need the name of Jesus. Why ni vula so? Hi kuma hi swiyimo hi ri vatirheli ndzeni ka yindlu ya Xikwembu. Sweswi ni fika ni nga ku hlamuli kahle u tsutsuma a byela nandza wa hosi u n'wi disturb ku prepare rito ra Xikwembu leri a nga na rona. But only loko u ri na rito ra Xikwembu you know ku fika ku Xikwembu ni horise moya wa mina. Rivalela lava nga ni khunguvanyisa loko na me ni va rivalela hi mbilu ya mina hinkwayo. U ni tshunxa Xikwembu ni kota ku ya mahlweni na ntirho wa wena. But because a hi na rito na loko u fike kun'wana swilo swi tika, the first thing that you think of nombe ni foni ni ta fonela va mfundhisi. But you are serving in the house of God. Munhu loyi a tirhelaka ndlwini ya Xikwembu u fanekele a va a ri na ripfumelo leri ra ku wa swi tiva swa ku hambi o endla 2 minutes prayer swi ta endleka. Hallelujah. By only saying it is not yet over until you say so. Swi ta endleka. Do we have the word? Psalm 37 verse 23 to 24. Psalm 37 verse 23 to 24. Munhu loyi hosi Xikwembu xi n'wi tsakelaka
xi tsakelaka mahanyelo ya yena u nyikiwa hi xona ku famba a nga chavi nchumu. Loko o tshuka a wile a nge etleleli makumu, hosi Xikwembu xi ta n'wi khoma hi voko xi n'wi pfuxa. Hallelujah. Va ri munhu loyi endlaku yini? Munhu loyi hosi Xikwembu xi tsakelaka mahanyelo ya yena. Amen. Munhu loyi hosi Xikwembu xi tsakelaka mahanyelo ya yena, xi ta directa mafambelo ya yena na mintirho ya yena. Hallelujah. A nge wi ntsena, xi ta n'wi nyika matimba ya ku pfuka. Ivi ka Isaiah 40 verse 30 na 31 yi ku, lava tirhelaka Yehovha va ta kuma matimba lamantshwa ya ku tsutsuma va nga karhali, ya ku haha ku kotisa magama. Hallelujah. Loyi hosi Xikwembu xi rhandzaku mahanyelo ya yena, matirhelo ya yena, maendlelo ya yena, xi nge n'wi tshiki a wa ntsena. Psalma 121 yi ku a nga etleri ku muhlayisi wa moya wa mina, a nge pfumeli nenge wa mina wu retemuka. Psalma 3 verse 5 yi ku ndzi etlela ndzi tlhela ndzi pfuka because he sustains me. Leswi vulaka leswaku tanihi mutirheri wa Xikwembu, loko u khuthunyeka ndzeni ka yindlu ya hosi, a wu fanele ku vheta u tshama hansi u miyela. You must rise up. Hallelujah. Hikuva Xikwembu xi directa mafambelo ya wena. Hallelujah. Hallelujah. Xikwembu xi directa mafambelo ya wena. Loko Xikwembu xi tsakela mintirho ya wena, xi ta ku fambisa. Mativa xi ta ku fambisa, u ta kota ku swi twa ku ri laha ni fambisa hi Xikwembu. Nenge wa wena a wu nge retemuki because a xi nge wu pfumeleli ku va u retemuka. Hallelujah. Because a xi nge ku tshiki wu etlela lamakumu, xi ta ku pfuxa u tlakuka u yima wa strong. Xana ha swi endla sweswo na? This is the question leyi lavaka un'wana na un'wana ti vutisa yona. Loko namuntlha munhu a ta kerekeni ivi u ta wu ri ready, u ku ni ya ku chumayeleni, u ku ni ya ku pakeni ka switulu, u kuma n'wana rhangile a ka wu pakanga swona. Don't feel pain inside of you because u directwa hi Xikwembu. Tlakuka ku Xikwembu swi ri namuntlha a wu nga lavi ka swona. Who knows, maybe someone a nga fika a ku veka ka xiyenge xa ku yimbelela, ka xiyenge xa ku dzunisa, ka xiyenge xa ku endla ti-prayers, xa ku leader ti-prayers. Sometimes a little shift leyi wu endlisiwaka yoho hi misunderstanding yi ku phusha ku ya ka step xa le mahlweni. U nga pfumeli xiyimo ndzeni ka kereke xi ku vavisa, xi ku tshikisa ntirho wa Xikwembu, because xiyimo xexi xi ta ku akeni. Pfumelela ku directiwa. Hallelujah. Hi rito ra Xikwembu. U tshama u swi tiva ku loko u ta kerekeni a hi ti-purpose to fana. Ku na ti-destiny killers na ti-destiny helpers. Van'wanyana vanhu va tele ku ta mi wisa ndzeni ka tikereke. Van'wanyana vanhu va tele ku ta mi ringeta if you're strong. If hi mpelampela u vitaniwe ka that position leyi u fambaka hi yona, do not allow people to shake you. Hallelujah. Do not allow them to shake you or to move you from ndhawu leyi Xikwembu xi nga ku veka ka yona. Swi nga endleka u yima u vula prayer point kumbe u tela hi ku chuha, ivi un'wana munhu a fika a ku landza mahlweni a ku suka u swi koti, kumbe un'wana a ku komba hi tintiho a ku. Do not allow them to shake you. Do not allow them to stop you from doing the work of God. Swi tiva ku ri a ni wile ndi phumunda matsolo ni ya mahlweni. Fana na n'wana lontsanana
loko a ri karhi a dyondza ku famba a wela hansi a tlhela a pfuka a tiya hi xitulu a famba ya mahlweni. Be like that as a servant of God. Do not be shaken. Van'wana vanhu va lava ku ringa, va lava ku vona ku prayer point leti every day a wu tina ta ku fana. Every day swi nga endleka u vulavula ku rivaleriwa mara tivhese ta wena ta hambanile. Swi nga endleka u hlaya vhese yin'we mara swilo swa wena swi nga fani. Va ku hawa ni ku ngutise namuntlha kasi wa endla so. They don't care. Va ku vutisa u yime mahlweni laha u nga na matimba ya xikhongelo. Va ku mara nje u ngo fambisa uri one every day a wu karha fana u suka ku nghena mani. Do not be shaken because u tirha hi ntiyiso na hi moya. Yes, swa vava swin'wanyana swi nga endleka va ku byela mahlweni ka vanhu swi tika swi vava mara Xikwembu xi ri loko mintirho ya wena yi ri kahle xi tsakisa, loko u wa xi ta ku nyika matimba ya ku pfuka. Leswi vulaka swa ku tanihi vakreste a hi fanelangi ku pfumelela ku wa hi tshama hansi. Rise again and go forward because hi siku ra makumu loko u yime mahlweni ka xiluvelo u ya tenga u ri one. Xilaveko loyi a nga ku byela ku ri nge swi koti u ta va nga ri kona. Xalini loyi a nga ku byela ku nge swi koti kumbe a wu swi koti kumbe a wu endli swona u ta va nga ri kona. That is why loko hi tlhelela ka Mark yi ri swi fana na n'wanuna loyi a nga famba a siya valandzeri va yena na muti ku va sala va tirha. Loko ku ri ku ntirho wa wena i ku aka, ku ri na lava va chelaku pavement or cement laha hansi, loko n'wini wa ntirho a vuya ta ku vutisa ku wa u nga se heta u ta n'wi byela ku lava va pavement va ta chela ti-cement to tani? No, because you know your work. U tiva laha u nga vitaniwa koho, u tiva ntirho lowu Xikwembu xi nga ku veka ka woho. Ntsena loko u fambisa moya lowu kwetsima u ta famba hi tindlela ta Xikwembu. A hi pfumeleleni moya wa Xikwembu wu hi letela, a hi twaneni moya wa Xikwembu loko u vulavula na hina. Sometimes munhu loyi a nga ta ku byela ku ri hatlisanyana ti prayer points ta wena hi toho but nkarhi a wa ha ri kona, fane ku nghena swin'wana. Maybe it's the work of God, maybe i ntsumi ya Xikwembu yi nga n'wi thinta yi ku a ta ku byela ku ri u kota ku suka because attack leyi langutaneke na wena i yikulu ngopfu. You do not know ku Xikwembu xi ku vhikisa ka yini. Do not be shaken. Pfumelela Xikwembu xi tirha. A ni swi fana na le ntirhweni loko ku ri ku u tirha hi ku a hi nge u tirha hi ku cleana ne. Siku rin'wana n'wini wa ntirho a ta a ku kombela u cleana u tlhela u sweka na vuswa. You do not know, maybe loko a ku swekisa vuswa lebyi i lava ku promota, wa ha lava ku vona ku a byi na mabuwa na. Mina ku ri swin'wana swilo loko swi ta ka hina a swi ti ku hi heriseni, even though swi ta swi fika swi hi khumba hi ndlela ya ku vava but swi ta ku hi yisa mahlweni, swi ta ku hi elevateni. A hi pfumeleni ku tlakuka, a hi pfumeleni ku correctiwa laha hi swi twaku na hi ku a hi fambangi kahle. A hi pfumeleleni ku va hi tirhisana swin'we endzeni ka yindlu ya Xikwembu. A swi na ku tiva ngopfu, a swi na ntolovelo because loko if u toloverile ku wehe loko u khongela munhu wawa siku rin'wana Xikwembu xi ta ku komba u fika u khoma ku hi vito ra Yesu a nga because u famba hi ntolovelo. You are not directed by God. Hallelujah, hallelujah. Hi le ku dyondzeni a swi lavi ku famba hi ntolovelo but swi lava direction from above, swi lava moya lowo kwetsima.
rito ra Xikwembu. Yesu a vutisa vadyondzisiwa a ku xana nkhuvulo wa vumbirhi mi wu kumile na? Va ku hi khuvuriwile hi yona mkhuvuri. A ku a hi nkhuvulo lowu ni vulaka wona, i nkhuvulo wa ndzilo na moya lowo kwetsima. If you are baptized by the Holy Spirit and the fire, wa swi tiva ku a ni fanelanga ni hlamula because moya lowo kwetsima wu fika ku khumba hi xipidi. Wa swi tiva ku la a ni fanekelanga ni endla nchumu, lani ni fanekele ni endla ni stand in the gap. Namuntlha ashara liya hi kona. It doesn't mean ku ri loko u ri worshiper u ashara. Doesn't mean ku loko u ri intercessor u ashara. Ku ri ntirho wa Xikwembu kota ku ya mahlweni, you need to stand in the gap. Hi swi twa njhani? If you received nkhuvulo wa ndzilo na moya lowo kwetsima, the fire must be locked inside your bones. Hallelujah. Ndzilo u fanele u tshama u pfurha ndzeni ka wehe, u nga vi na nkuma, vana makala lama pfurhaka. Because if that's the case endzeni ka vutomi bya wehe, swi vula ku ri u nga nghena kerekeni u kuma u ri one, u nga muki, u fika u khongela u fikisa nkarhi lowu fanele u fikisa wona, u ri ko u jika ku famba. U nga swi kota ku loko va ku na fasting u fika u kuma ku ri nantswo wa Xikwembu nga si fika, vafambisa va si fika. You don't just stand there and watch. Pfula Bibele, hlaya rito ra Xikwembu mi khongela. Loko u directa hi Xikwembu, u khuvuriwa hi ndzilo na hi moya lowo kwetsima, u ta swi kota eku va loko se u fika ndzeni ka yindlu ya hosi, u swi tiva ku kereke yi nghena hi 1, a ni nge fiki hi 2, ni fika 12:30 ni khongela. Because intercession yi na nkoka. Praying on behalf of someone. Phela nandza wa Xikwembu a nge swi koti ku fika va na matimba ya ku endla ntirho wa Xikwembu loko ku nga ri na foundation. Yindlu a yi nge tshami empfhukeni, yi fanekele va na foundation. Ku mixiwa ti-concrete, mixiwa ti-cement, ku mixiwa misava, the right misava na kona. A misava yin'wana na yin'wana yi endla foundation. Ku na bow sand, ku na sand, ma swi tiva. But if you know the requirements, u ta mikisa swilo swa wena kahle, endla foundation. What are the requirements? I repeat. Rito ra Xikwembu na xikhongelo na ku titsona. Munhu a tirhaka ndzeni ka yindlu ya Xikwembu u faneke a va na xihundla xa mkhongelo. Have a space, a private space, laha u khongelaka koho. Have your own place, laha u khongelaka koho swi nga tiveki hi vanhu. Swi endliwa njhani sweswo? Be prayerful na le kaya. Funny how vanhu va fika kerekeni va khongela, you will see somebody breaking. Xikwembu vito ra matimba ra Yesu Jehovah na khongela. Oh Jesus, Xikwembu xa matimba Xikwembu. U le ku tsutsumela kerekeni. Mara loko a fika kaya, phamela vuswa, 2 wa swimara i n'wansati, 5 wa swimara i n'wanuna. Tshama hansi na milenge a fayete. Loko a heta cold drink anu kort u pfula fridge, swindrohana nyana leswi swa mxiji leswiya swo lava ku hetisiwa. You don't have a prayer life, private space. Baku kuna ngoma yin'wana ku exihundleni xa mkhongelo, ndzi vonana na Yesu. Loko Yesu a karhi se a ri kusuhana na ku ya vambiwa, a khongela, a swi twa ku una ti-disciples, una valandzeri va Xikwembu, but they're not doing, a va ku tweni ka pain ya yena, a ku sala ni mikhongela na ya nyana la ya mahlweni. Mativa a famba Yesu a fika ti lahlela hansi, a ku onge xinwelo lexi xi nga ndzi hundza, because
U swi vonile ku laya a khongela a ri kona a swi nga olovi. A khongela mara a khongela na van'wana va nga yi ku vambiweni. A va nga twisisi the pain leyi a ri ka yoho. A vona a hete nkarhi wa ku leha a dyondzisa gospel ya Xikwembu, but still ku na vanhu lava nga yi tekiki serious. A suka a ya ka ndhawu ya yena a khongela. Mativa loko u ri ka ndhawu ya wena ya xikhongelo laha u nga one na Xikwembu xa wena, u rila u ze u karhala because u kota ku va open. Remember the time leyi kuma ku endzeni ka kereke, it's limited for prayer. Because let's say kuna 2 hours ya ku khongela, kuna 1 hour ya ku xewetana, mi nyikela, mi vula vumbhoni, all those things. Kuna 2 hours ya rito ra Xikwembu, 3 hours ya ku deliver ka mukiwa. Nkarhi wa ku va u khongela Xikwembu u xi byela ta vutomi bya wena u kume nkarhi muni. Sometimes ku va u va delivered wena, you need to cry in front of God. Sometimes ku va Xikwembu xi twa xikhongelo xa wena xi ku lava u ri one. U nga ri na mutswari wa wena, u nga ri na n'wana wa wena kusuhana, u ri one in your prayer altar. U ku Xikwembu onge xinwelo lexi nga ndzi hundza. Be prayerful. An intercessor is someone who akhongelaku on behalf of the work of God. Hallelujah. So how are you able to function na sweswo? U karhi u swi vona ku ri khongela ntsena kerekeni, rakatalabo shakatamante likatalabaha, fire in the name of Jesus. Where you go and eat. How are you able to pray? Ngombela minlavela a song leyi nga cinceki, please. 1 hour thing, type of thing. Hallelujah. Silaba mativa silaba leswi swa ku u swi tiva na wa ku ya ni khongela xihundleni xa mukhongelo. Sometimes u vona makwerhu kerekeni a nga endli swona, maybe u n'wi vona ku ri u tlhentlhela ndzhaku. Instead ya ku va yima hi khona hi kombetelana ku mara n'wi vonile excellent na phela masiku lama excellent wa leta, phela masiku lama excellent a nga ha khongeli swona. Loko a yimele mahlweni ti prayer point ya ti-week, u ya endzeni ka xikhongelo xa wena, your private place, u sungula ku Xikwembu langutisa excellent. I am praying for her, God. U tsundzuke Xikwembu, n'wi pfuxelela, n'wi nyika matimba. Loko Xikwembu xi ku ka Ezekiel 37, xi ku xana we Ezekiel, marhambu lama ya nga ha va na vutomi na? Kutani a ku a ndzi swi tivi van'wini wanga. Therefore Xikwembu se xi ku vulavula vutomi, ivi a twa mpfumawulo lowukulu marhambu ya hlangana ku va na vutomi. Hi leswi endzeni ka yindlu ya Xikwembu hi fanele khomanisa so unity. Loko mi ri na ntwanano mi tiva intercession, wa swi tiva ku munhu un'wana wa khongerisiwa, nandza wa Xikwembu wa khongerisiwa, tiashara kuloni ta khongerisiwa, but we do not know because he prioritize hina always. U tiveka mahlweni. Xana hi leswi mutirheli a fanele ku endla swona na? No. Eka ngani u nga khongerisa munhu un'wana u ri karhi? Sometimes ku va u teka siku rero u dedicate u khongelela munhu un'wana, it can open your blessings. U nga zanga u nghenisa vito ra wena, u nga zanga khongerisa maxaka ya wena kumbe vana va wena. Only you saying Xikwembu ni khongelela xilaveko. I'm praying for her, God, remember her. Xikwembu xi ku ni ta ku nyika na leswi u nga swi khongelelangiki. Eka 1 Kings chapter number 3. Loko xi veka Solomon bosi, xi ku xana ni fanekele ku ni ku endlela yini we Solomon? A ku Xikwembu
na va vutlhari ntsena. Shiko, because you only prayed for wisdom, ndzi ta ku nyika vutlhari na leswi u nga swi kombelelangiki. Leswi vulaka swa ku sometimes prayer it's not about you. Sometimes xikhongelo loko u khongela u rhangisa swin'wanyana swilo, vutlhari bya ku kota ku tirhela ntseni ka endla Xikwembu xi ta ku nyika na leswi u nga swi khongelelangiki. Because Solomon a kombela vutlhari ntsena, xi n'wi nyike vutomi lebyi nga heriki, ku nga vutomi bya ku hanya byi leha. Xi n'wi nyika rifumo leri a nga ri misuse hikuva a va na vasati vo tala, but main point i ku Xikwembu xi n'wi nyikile because a ku nga ri leswi a khongelela swona. Proverbs 3 verse 5 to 6. Proverbs 3 verse 5 to 6. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tshemba hosi Xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo, u nga tshembi ntsena vutlhari bya wena. Amen. Tshemba hosi Xikwembu hi mbilu ya wena, u nga tshembi ntsena vutlhari bya wena. Why ni hlawule verse leyi? Hina ku tirha hi vutlhari bya xinyama. Swi koti na ku twa moya wa Xikwembu loko hi letela because hi tirha vutlhari bya xinyama. Kereke yi programiwile masiku lama ku loko mi fika ku fambisiwa ti-prayer point, loko mi fika ku pfuriwa ntirho wa xikhongelo, hi leswi hi nga swi endla namuntlha. Reason why ni choose ku hi ta rhanga hi ku pfula ntirho wa xikhongelo ku amukeriwa, ku heta ku vulavuriwa ku hi teleni, it was because in most churches that's what we do. Pfula ntirho wa xikhongelo, hi heta hi amukela, hi heta hi nyikela, hi heta hi cinanyana, praise and worship rito ra Xikwembu, amen, and go home. Churches are being programmed. Why? Because we're not filled with the Holy Spirit. Mata siku rin'wana u nga nghena kerekeni ku dzunisa Xikwembu hikuva moya wa Xikwembu u vule so, but a hi tshembi Xikwembu, tirhisa vutlhari. Ina hakela sweswo a hi kuli ximoyeni because we do not hear when God ministers to us. Loko Xikwembu xi ku hlavutela namuntlha xi ku famba u ya endla hinkwaswo, sungula na service u ya fika loko se ku ta nghena nandza wa Xikwembu. Mara loko fika kerekeni u kuma ku a ku na munhu u chava, u ko mina ni fika ni endla ti-prayer point, ni heta ni nyikerisa ni endla praise and worship. Oh, never. Va ri kwini van'wana vanhu? Ni tlhela ni ashara? Never. Because hi famba hi vutlhari na nyama. We do not have the Spirit of God. Maybe Xikwembu xi ku tshembile hi service ya siku rero because xi la ku delivera ti-finance ta wena, xi la ku delivera vutomi bya wena. Loko ku ri tidyondzo xi la ku delivera toho, loko ri ntirho xi la ku tisa. But procrastination, ni ta endla next week, ni ta endla next week, ni ta yima next week, a na yimba ni kwatise ngopfu, swi lava tshama hansi. Where is the Spirit of God? Is it possible ku Xikwembu xi nga ku byela ku ri tshika without a good reason? The only time Xikwembu xi nga ta ku tshikisa hi loko xi swi vona ku ri la u nga ko hala xi ku lava kona, xi lava ku ku locate to your area of favor. But hi famba hi vutlhari, and we do not walk by sight but we walk by faith. A tirhela na ndlwini ya Xikwembu, a tiva hi ashara namuntlha ku na wa ku suma se u tshama ku mara ku yimbela wa swi kota u nyikiwile. Why are we doing that? Are we having the qualities? Sometimes u joyile maybe ne ivi na ndzi Xikwembu ku vitana va ku rebuke va ku leswi u nga swi endla a hi leswi fanekele swi endlisa swona. Ivi va
chumayela rito ri fambelana na leswi va vulavula so chumayela hi mehe namuntlha va vulavula hi mehe na kheleli. But you are an usher in the house of God. Wanda ni ku landza namuntlha ni fika ni ku Wanda, I don't like what you did, nkombela u lunghisa u endla so. Ivi tlheli yima ni chumayela rito ra Xikwembu a ri sasiwi ri vulavuriwa as it is. Se u tsala ku ni gongondzela xipikiri manje ya chumayela hi mina namuntlha, chumayela hi mina namuntlha. Swi vula ku ri va ni zontini hi tsandzeka ku kuma correction, something lexi nga tsalangiki hi mina, something lexi nga humeki nomini wa wena xi huma ku ndzeni ka rito ra Xikwembu. But still ha chava ku yingisela ntiyiso. Let me remind you of something. Kuna Zakhiya endzeni ka rito ra Xikwembu. Mangona Zakhiya a ri munhu wa koleka tax, he was a tax collector. Mativa Zakhiya ne a teke na rifuwo ra vanhu, swifuwo na hinkwaswo. Loko a hetile loko a teka tax ya kona a charge extra, a dya from swilo swa vanhu. He didn't mind ku xa ku hetelela kumbe njhani. But siku leri a nga twa ku hundza Yesu, a ku na mina ku ya n'wi vona munhu loyi vanhu hinkwavo va tsutsumaka va ya vona yena. Ma swi tiva ku smart move ya Zakhiya ku rini? Khandziye murhi. A swi vona ku Yesu a ni n'wi voni ni gome ngopfu, a khandziya murhi. Yesu loko a fika a ku Zakhiya, because you took a step ya ku khandziya murhi, namuntlha ni ya dayinaka ka wena, namuntlha ni ya dyaka ka wena. Ka va ku hundzuka ka Zakhiya. Zakhiya a divide swilo swa yena hinkwaswo tlherisela ka vanhu lava nga va tekela, a tlhela va nyika na extra. Why? Because a kume Yesu hi xiviri, a pfumelele correction by only seeing the presence. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Leswi vulaka swa ku it doesn't matter u twe swidyoho swa ku fika kwihi. It doesn't matter va ku tshamiseka ngani mfundhisi va ku yo wena a hi swona. It doesn't matter u vitane vanhu vangani van'wani va voho loko a ku byela a ku a wu sumi swona. Mara loko u yima a suma a nga swi koti, because a hi la Xikwembu xi nga n'wi hlawula kona. Mara ntsena loko u yingisela moya wa Xikwembu and allow correction, u fana na Zakhiya. Mata Zakhiya nga vanga na pride. Loko se Yesu a fikile mutini wa yena, a swi twa ku se ni hlawuleke ngopfu la ndzeni ka muti lowu. Ehenhla ka vanhu hinkwavo van'wanyana va nyikela ngopfu, van'wana va chumayela rito, van'wana va khongela ngopfu, van'wana va tiva Yesu na khale. Mara Yesu a choose munhu un'we ntsena loyi a nga teka swilo swa vanhu. Loko Yesu a famba hi swilo swa nyama a ta va te a ni nge heti ka we Zakhiya, because u yivile teke swilo swa vanhu. But Yesu, because he's not judgmental, a ya ka Zakhiya. That was how Zakhiya was being delivered. Hallelujah. U tshunxeke hi ndlela yeleyo. A hi pfumeleleni ku amukela Yesu hi ri vatirheri va Xikwembu endzeni ka yindlu ya hosi. A hi pfumeleleni ku teka step forward. Mara just imagine ku ri na munhu loyi a ku ringana na meso, hi tele hi yimile un'wana wa ku fika kun'wana a yimile a la ku vona Yesu. Ni yimile mente byela ku swo ba ni vona leyi Zakhiya a nga ti judge, a nga ti ahluli, a khandziya murhi a ku na mina ku n'wi vona. Swi n'wi endlele ku ri a kuma ku tshunxeka, a kuma na mfumo wa matilo. Hallelujah. Ni vulavula na hina hinkwenu hi nga laha ni ringeta ku mi kombisa something. Always be ready to take a step forward. U swi tiva ku ku na
sesi luya va nge va ri loko a yimele mahlweni le hey va ri mhlolo leyi endlekaku ku na masikita ku na fire u ku Xikwembu anti-judge Xikwembu kumbe a nwa byala khale ntshikile anti-judge Xikwembu tshame ni yivela munhu anti-judge I'm taking a step forward na ku tirha ntirho wa ku hetiseka. That is how you'll get your deliverance as munhu a tirhela ku ndlwini ya Xikwembu. Hallelujah. Mativa na ku mkombisa something na there is something that